Miracle no ebeba. Nyame di me beye. Esan se enu ti odin ba asasi so. What you say? Me nya ware ti odin ba yo. Ba me nwe no. Ah? Chiaki. Se otrase now do ni di mechi a oboka gukwa. Esan se mi wie mi ko de nwa kromo. Na masori na djuma bon krofo so tin pae. Ade cha na pa omo beba na nyame afa so ma boa won. Ni ekoye nim na mo simu tifie na mo nasim vutru. Ah? Ekom de demo. Boyfriend krofo bi etiti social media nsefu e be kai obi gina store bi emu enema mi nyensa. Omo bra bia o so se hu no oka. Jimmy for monu nam dia mawo no yesu mpu abona se ni Sofo na be me de eni para se ni etise me mi fili ho a me tie kurase ne nyame e ma beduru aso od me jini pama yopo bi obi anka do ho twemo na me strike e brese mu me monitor nkofo bebre e me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya fide nyame betuma ye obritie mu ne se etisi uso a ya do bebre me oba uchi consultation we are not pay 100 million saka ho na fe no who say yes say we are seeing transfer enfeni agro enkola giti bi de omo chechire semra nene video be circulating on social media about Abosom man first of all so e manenya we are maybe what my reasons nti am first of all so my friend Abosom na asem we are making enya futuma Ghana ema munsia di enfrim ushia be ma no so be waro wa wari jaya tobu ni pusa nienti a ne yiro di kan no eja na ware emfiti preko penko ware be ma no na mpanyifo bu bebi sa ba ye de botechi ye de bebo ba oh so ona ne wa ware the first wife on any one kolam you know any one kolam yensa sorry aware na gu na odi abaware me oba bie ni wa wote aware ase a ekoyi a oba wuro ne kawo nti so oba bie awuro ne kawo firi aware ase na wo yo oba na wo koware sa be mana empentem mu aten emma wani nye PSC sadia na munum say training issues na meba be say mba bebie eso ne eso ha from every price to na mu PSC ya na me ba be som pa mu chom subscribing to the channel for me na mu share videos no across all social media platforms so enfa emma me name the University Foundation Queen number no ene da Queen so sam ene na me bawura nsem mo ye kira Abosom ene ne yire nsem ye na ye da eso we ya yesi Abosom asoma eye macho man bi and say obi omodo so de ene asoma macho man fu obi is alleged yes say nya attention TV for na ekon yes say amoma ko sibiri eye ne yire no embra nje se ne yire no tia wale ase nyina na oni abrante eye sila hila hala wa akubado ila simla hey ebeja obi ankotie enra Miracle no ebeba nyame di me beye esan se enu ti odin ba asasi so what you say me nya ware ti odin ba yo ba me nwe no chiaki se otrase now do ni di mechi a oboka gukwa esan se mi wie mi ko de nwa kromo na masori na djuma bon krofo so tin pae
ade channel pa omo beba na nyame afa so ma boa won ne ekoyenim na mo so mutifie na mo nase vutru akom de demo boyfriend ko phobia titi social media nsefu e be kai obi gina store bi emu enema mi nyansa omo bra bia o so se mu mu oka Jimmy for monu nam dia ma wono yesu mpo abona se ni Sofo na be me de enipa da se ni etizeme mi firi ho a metie kurase ne nyame elma beduru aso od me gidi pama yopo bi obi anka yo ho twemo na me strike ebre semu me monitor ko fo bebre me monitor mu nyina mu CV a me dia ko awrade anim na fe ya fide nyame betuma ye obritie mu ne se etisi uso a ya do bebre me oba uchi a consultation ni via no ko pay 100 million saka ho na fe no who say yes say we are seeing transfer enfeni agro enkola giti bi de omo chechire semra nene video be circulating on social media about Abosom man first of all now so emanenya we are maybe what my reasons nti am first of all so me friend Abosom na asem we are making enya futuma Ghana ema munsia die mfrim ushia be ma no so be waro wa wari jaya tobu ni pusa nienti a ne yiro di kan no eja na wari emfiti prekupe nko ware be ma no na mpanyifo bu bebi se aba ye de botechi ye de bebo ba so no ne yiro wari the first wife on anyone kolam you know anyone kolam yesa sorry our renegu no dia be ware me oba bie ni wa wote aware ase a ekoyi a oba wuro ne kawo nti so oba bia wuro ne kawo afri aware ase na wo yo oba na wo koware sa be mana empentem mu aten emma wani nye enhwiri nkoje ne kawa prekupe busa mu girls na bema befaw mene me yiri jai mene me yiri divorce process ne kra wa court mene me yiri na mendi me yiri aduane na wotri mu ya wode na eya wo se sebi wo so ba na ebi mada sebi mpanyini fo mo franchame asa wo wo twe no ewo eni abomugum ntino ukunu bema ni wo hu bida na oja na yiri ho abefaw ye bronsam so kire mu anu mosum ya kyesa mo ho ya mo de oba bitimisi abosro ni obi kunu twempna kosisa aware ni begu na waje na uji wie na kwaya ye de ba ko ne faso no ye de wo faso a na wodi wusu mi ka kosisa Kyiri Abosom na yiri panyini wo ho a waja no obi a woni madweso abankuro enim Kyiri Abosom obi woni madweso abankuro onim Kyiri Abosom ne first wife a waja no so wo de wasem manyame a ho eya na mre ne kye mesan emamahefo eni matiefo nyina akwa basonkon edeba attention TV so pamchom subscribing to the channel for me na mo share videos in across all the social media platforms so emfa emamesa makram da sene insamisho